Yelele khona leli phimbo njengamanje ngiphinde nginikhumbuze ukuthi mhlampe leli phimbo olizwayo njengamanje awulazi kusewena umfezeko untuthuko ila sibona amagumede ngicela sekuhamba ukuthi mhlawumbe usemusha ngizophinde nginxuse ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukungilalela Facebook @Radio Inkezo. Ngaza kwethu-ke kukhala kakhulu laphana inkampani kaKhuzani Indlamlenze Group and Production laphana-ke ethola ithenda kwelinye lezibhedlela laphana kunabasebenzi bakhona-ke ekuthiwa sebasebenza iminyaka engaphezu kwelishumi laphana-ke kodwa kuthe kufika le nkampani Khuzani laphana kunokukhona okungahambi kahle and then ama-managers akhona a-avoid laphana ukuthi-ke le qembe li-MK lizame laphana ukukhuluma nayo uKhuzani laphana-ke le nsizwa kade ikhuluma ithe icela ukuthi uKhuzani axhumane nabo ngokukhulu ukuphuthuma with the immediately effect laphana mangabe uthola umbiko lo ekade ewuthumelile. Ngaza ukuthi mina ngizokwanda kakhulu ngizokudedelela lona iclip uzwele ukuthi-ke kwenzakalani laphana-ke kubasebenzi abangaphansi kwenkampani IGP Indlamlenze Group and Production ethola ithenda esibhedlela laphana kodwa-ke engenzi ngendlela kubasebenzi bayo. La iclip mntana sekhaya uzwele ukuthi kuthiwani ngale nkampani. La sisesibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi beDlamlenze lenyamaza uDlamlenze masikhuluma ngomDlamlenze-ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sithe-ke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba abantu bano 10 years, laba abantu bano 7 years besebenza kulesi sibhedlela eyinkampanini ezihlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze njengoba nibona ikipa ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi-ke sila ngoba uKhuzani la ekhona siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokhe babekile bezimeneja baya-avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ekhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop uNgcobo 071 978 4717.